Tuilika nenda pepeka unungwenda tunela niseka unduka ubongo munoke leta munoke katika mitandao gede katika mitwano ni kwati ni monie ngalilu ibalukilo imitikuwe angalikosia Naivasha na bitikimwe tuna kaki complain munoke katika mitandao kiasya my husband andizaka mumazi abinozuba mundu wake jita naye kwazia my husband nando nyebabi kabundi zo mwita my husband Athiani neza matani seneza na mwendete Mombasa kiwe na esa kuona ngaliyo ya musi ngaliyo ne mwakatwa ile na balokelo ne mitiba bana Naivasha na wekila wizi onaga no ukula uga asya mweme wa eba Mombasa ni chao bungu mwingi katika mitwano past Imbese Yuba atwaza zatani niwe yu twaza yikibetikini mbo isungiwe kana yitu no wetata iluwa the whole thing itubundisi atambeta adwala matwanita itubundisa kintu kimwe biblia asya ndimesi bidetwe ikambo mudenom ikandikwa ikamboka kwa usindila mundu bidake wako bidete akeanewa nisisa akumbuka na kila kinge nikana kisitubundisia ingine mpinge na onatia mapenzi siyokwa kungedia lakini tuikamboko nguli metuke kana mundu su Naivasha ina mundu mwangu pengine lano kana mundu muka au meno makenga na ameona dealing sio kwa era no neka mundu muka aye mazi tuikala tutembea ichi you know the bitha obu weweka amana mbanga mele madam Lydia ni mwendwa mbotwa mundu usini yuko bitha kidakani weweka pasa mbotu bezia babu mundu usini oliga kidakani weweka secondly and then I genuine ala nilo wetoneza kibala winiki wo ubongozu mundu tonyokenga mukai aendete Mombasa na Mombasa na Naivasha ni opposite direction kabisa kwanza kwa kigo aye aki pase aki unukona nduma yake hati Naivasha kwa kigo Mombasa kwa kigo neno ni argument isu by the way haikuanza kwa kibugo anyway lakini unakuanza kwa kigo to the same direction ni basa na basa Mombasa kuita wa Naivasha utonyokenga mundu endete Mombasa wendete Naivasha inundu wachao yo no kwithe ana na mundu mukaka nanda na mundu muka the point ni kana no kenganie na kila jotuma gwakenga na tikendu kiseo mundu kethe endete deal ya twaze kumanda mbesa twaze ya mbesa either way besa isu emandhi of the same family then muka emanda ete omukosu kenga nani kini deal miao isu tuma mundu ukenga na the long weekend kwanza mwezi weekend ya 5 days kumwaga tano it's no story how many men that we justify muno makenga na saingi ibetino imakava na ubetha menda makava ekana ndu kama umali no ijo kitu ngula sia hii mundu umazi akare njiba ya kwazi my husband the point is muhimi wona yaking ino muhimi mundu wa mwendia idio lakini mwa yangu tabi yusa ingi mazia ningina no mume weningi no gwitha eganizia datio mume you mwito kila kebono mwe withitio wo lakini ama nema ile bolango bungu ndu mone makwa okengana muno lakini ngine ngo kula sia weekend isu ya sabeto na niwese yuale mundu ale tokweza akuwa moyo ambio kwata mandana mingi wale tokumale family yake kila kitu omotuma ule akumali ama kunichao noyosa mundu ngi wanza mundu wote uyu ka spend nake ibinda yuyonze no sebaze sorry kindu chambe ondu nasya nini zini mwalea na point yako lakini ni important kana number 1 ela mundu na watu na mundu muka mwika mungele mundu mukoto na kwa honestly au me ngakuta binatio meme moka mesi ya likile mathina na wethi ya sangi andu maikwiwe na mayune na nyola wago na pia tuyishua muno kwitha mukaise mume amwiya ndie Mombasa tuyishua muno kana muke weto ugo mundu andu no mai mana wa no ndo tuzilama kwani azu mundu ukegwa mundu akwite nganyekie na asya na ambeye na ela kwasa kwikala ndi neza wachunguza mwanena nya inde tuyuko the lango syabwa utithia umwi okele weta
tichawo na lakini ayambia ona ni tichawo pinundu maybe manitwe kwe wasema manona mukata nundu matukwa asema yendo bwa mukano so agita muka nundu no twa wandini mayuma maithi ayo ambuka menso mo na kundu maibanga chao anambi yethi pana na epana kwa utwika sembe ku justify any total details nundu no kesi twale komiando with chao with na understanding na tukaelewa lakini kila ki important ni kwa asiate yesu kukusu we se obetu we the most important yeke ka family ni meka loimwe unaweza maiku mala basi bako malo bunza wa nyumba makayongo ku kanoki no siondo kwikala imwe indi andu mo saingi ni maemana wa na andu ni maemana wa na ko ibindane ye na kyandu pia matamala gwe masi mwikazi yake la saa andu mo mali kyandu matamala gwe malea ata makaeto complication maikwenda kumala maikwenda jo kyandu matamala generally kwa kama wona wa mwali that kila kumala de kwenda kwa withino eza ko kaendete okilo kwenda kwa andu me mindo tofauti tofauti lakini kila important ni kana kila mundu atry undu patoneka kwitha yawo eneno ugo na kwikalanya na andu make nesa pastor na madam Lydia wiki ni be ekolo yemwe tuliyotinananisya na shabiki usiambia no usio akiwe kumakula mwile na madigise sutu na tutana mboli kamino wa maukoli maana nakuka nito datuli kambini wa mo jinsi advice yenyu ni bakwa kamwetu kasi ye kamina form 4 na itina wakosia kwa toya basa na kambisi Uthuku na asya mako ma sister ma brother mamena mwanake ola masi yeyumwe na yu asya mwitu asya no kwiwa enda mwana wake ayeke katika family pay there na inya na yu asya inya wake amwe locate kila mwanake osuma twane we olo ni we piu tondo wali we kuonga ngo yake yibado mwanake ni uno esyo na anaise mbona inya mwanake no jaribito na kuikuo yuko amwitu at least mane na nikia sima mala matwane na kuma luko umwitu zo kunoni nya amwe watata kuitikila na kuolo kabisa ninye tani nyako imada muzo akuliti advice anambi kuma kula mwe no kwenda umewe no education kila kitu na utumondo wa mthembo sukithwa ni chao ndio pasa nitwiwa ando mayasya pandu mundu wona aienzi mundu muima kamwitu na kamwana ke kana kanini konga mete kaibona isini tu kwitikila nayo but no sio kabato balango ya kui pastor masene ngwenda kwa attempt kusungia mwedukezi osu okolilie kodiesu na nenda kwa sene ni zinu toja kuda 20 details to tesi ne batwanye kokethia inyake be okindu wonete wana nasia ni matwani ni matwani and of course I mean to tell many details ne ndo sungia generally nongwazia nambia na disclaimers nundu kila watu tabia nutoja kweli hata tunengete details yonde my point number 1 nenda kwambia ngalia musia inundu ni musia na kila nisi pai musia imbe wenda mwana wake one thina na musia anona kindu kitonya kwanangikia mwana wake kana undu utonya gutuma mwana wake athina nimenda awethia ni matethia ciana kwa isu ne point imwe ngwenda mwitu wethia ni waelewa inyake kana inyake ona kilo kwika wethe inyake na makosa kana ndena makosa intention yenya no tonya kwithia yo intention zio wethia no bikabe onda lead kana oto maundu wonie na mwana kiosu usiaite na mwitu wake na ona rutonyo matwana undu beso twana na mwana godo tonya kwikata kwete mathina baadaye but on the other side nini sibe aze ya mwethi amelea mwetuo odwa ni mwana ke fulani nundu waitu mingi tofauti taucha wanaekoja pionge watu naye wa weekend yene mutumeo nge ko yamosi atwe be mutumeo mwa wabata mwetu wake edwa wani mwana ke fulani na wethi ya mutumeo sinde unangane getumi ondu ngotu kwasi anundu bezi ndo tutesi ndize kana kibetikene kina atabise mwetu wake go ni mena wedwa wani mwana anganye nundu wachao
Ethianda mutabe details okay kanisi okengewale ila tunatabiwa mzee uswe the ya mwetu aketukata ane amwana dukata te kutwa mwetu usu dukata te kutwa mwetu usu na ndio nenga neketumi na wewe ya kwanza banga watu amwetu usu ne ko muluja ndukamwete ba na tina ne mwana ke kwezo chunguza ethi abe ndito ziazi aka na mzee uwethe ni wazi aitakana muziusu haya kundi batonyo ko kethe ajo ni mwetu usu no mwetu wake lakini ndwizi asesi ni mwanda kumela kunda weta nde weta iwe ni kupata wetu amwetu akanyaniki lakini otonya kwetha mzee ubezi ndwizi ni asiri akaiweta ni umwete aibo lakini ni wezi tiusio mwana ke wake kutwa mwetu fulani ni kwetha asesi aingi tu mai kanga siembeo no get that is your number zio manyika pe mo the address inge to tesi ko sainge ne bethia sindu sia muthembosu na nazi ni weta bezi no binge desi rize ke betike aswa reason sia ke tumi chake ja kuya mwetu akada kadwa mwana ke usu ne chao ezu ne perspective imwe galelenge ya mwetu nindo nyakwazi asei pia no try le kunenga esia na liberty nikwetha ni twese bya zia mama bata siana sio kutwa ni mwana ke kana ni mundu fulani nikwetha maybe na ninja eona mwetu ake athiku akathina kana oitumizio getha no mama na nete bazi amuzi uzu ni gwani oi itumi imogetha sina basis sina ni baseless ugetha ditumi strong enough ditumi sina ketumi muno otuma mundu atekata atatwa ange ta mundu nina yange ona ake ometuki ukethia muzi yuzu ela mwetu wake labda no mwetu weka kana niko kana kala kabla atakwa na cheni muzi na ona mwetu wakwa atwawa ngazia nundu nona nundu ndio mundu lawe na tabia nzio ni mundu lokwete labda twakuwa no woto nyoto subia etheme na biasala no woto nyokwati la biasala zio bese imeka au na ko nundu aitumi isu ite strong enough kana itumi selfish ukwenda mwetu wake kala bune kana labda ya mazubia kana zindu sia mthembosu kiuti kitumi chailete nundu kune kwa nangia mwana future kitumi matches mama notonya kwethia kana musei notonya kwethia kwenda kana ena ndoto fulani sia mwana wake mwana pia ena ndoto indasi yake ta mundu yes kwao ethi batonye kana maengewa kwethia ethia ni musei yu inyake ni wamwelezea igwe ni mena utwa ni mwana angalia nundu kitumi kinana na ake mwetu wake omuya inendo otwa ni mwana angalia nundu kitumi kina nundu ekakuzia andu no methia amendu no ketha ni mokona matonyo kwikalania kwa ukuzia kwa tikitumi kinene na kwethia mundu asiye na ona thanda atwa immediately na nundu ni wamweiye mwana we mwenda katwa ni kwethia mwana ni mwaiye initially again kune kwethia selfish na kwa nangia chao mwetu wake maisha kwa ni meka le meli maenge wambe aelewe nyake ne anege na ake nyake aelewe mwana na ake ende mwana kyoge na ithie batonye kama zina nenge mwana liberty kana mwana eza kuya mume ndakende kuzakuya mwana wake mume nondo mambe yangu sanizizu ni batonyo bika mwetu nondo ni mundu muima akaamwa kutwa wate na mwanya wase kana nake yuwa nondo kana yuwa nondo wa kobe wanake no kuwe ndiebo nondo kune bokwenda jesu yakawendo hivi ainzuku na hivi ono yuwa ndo kuwe kabisa yundi bino kele nenda kwa asia aziza ingine tukosa kwenda kona kana zindu try mie kweka twenda tuzi achieve kwizila sia nani ethiane ndo twika ndakitali kwangeleka dona ino no example ngonengana na nina valukile motiane na mwana akwa niona emwe niendo musukuma ageke ndakitali nondo ego ndakitali nguma ikoka kwakwa kana mwana kana mwetu angania nenda kitali nondo isu ya ndoto yakwa nikana kwa asiisa ingine tunenge nitweke siana situ siesa kuye kila ikwenda maishani bora tikendo kithuku sante nondo uzune wawendi wangosio nondo waibinda nienda tu mine kauni kana tulikembini wa maundo pasa nisikana ndo kuongela okendo keini kila kingi tona kwithia mamonya inya kamwili tuka aithi nyone kindu twita kwa kisungu unforgiveness nondo pengine kimwana kiicha asiaithi cia mwitu wake ebinda utedla na pengine kimwana ndenda na ni wakimenie na ngoni ewa ataka agenda nundu cheki chao ni cheki mabitio
na kwa uni waile ubika bandu akaekea na aitunga ngai mubea kana mwanakyo nukwenda otwa mwitu wake mase we family nukwenda kosa mukano nukwenda kosa chao mwana ti ainge mekau ainge mwamino bika stage izu na malea imwe malete kulea na maima ndangi kwa uni waile utungia ngai mubea na kwa yakwita ukamba kwe katabia kathuku ka mwitu asya yakwo withiani ta wasya value na ndo ingitita me umwenda kwa mozu less ena kitumi kinene muno ailo kwekea na imanengo mwana matwane na enda no sindu matai ngai akama nenga sindu na makokela